electricity grid spread to the rural areas, and we have to give it up to the last mile project. Yes, last mile near the matura in a way that had never happened before since independence. Matura ginya kondo interior pio gukigia thitima. Interior ginya nyumba ya ndoro ugitwika ni yakio girofu. Nete ne gwatwika ati getha wikirwo thitima and no go na structure ga permanent. Tukutuku ati wapi wake pira ucoke wari gutambia gandu. But last mile demystified all that. Na matura mai ukira we. The last mile project yari thini wa thirikari ya former President Uhuru Kenyatta. And it's a project we can never forget. Last mile. Yes. It is among one of his top legacies. Yes. Egutana yoka last mile ri. Andu makihuthagira dry cells. Na kiu ni githuku gia kuga mahiga ma tosi. No, you have to be specific. Magutake. Atawa. We matawa na magari. Na maku yakana makuria. Yes. Yo mahiga tosi ri. Nimo makihuthikaga gwakia radio. And you know radio. Radio is one of the most hyped medias there are. Na radio ne goikaranga wega. Yes. Nuka radio nako ri. You see twathikiria na kwihuhiriria. Tote andu ingi mafondaga. Ti micie mingi yakagio radio o muthenya. Apana. Ati tondu mwina maiga. No. Actually, you have to listen in beats. Radio itagekagio throughout. Yari ya guthikiria mohoro. Taarifa. Na nuona ka we very wasteful ugithikiria dasi. You know, some people were actually as conservative can be. Especially Maria Honoku. Radio ya ono ne magia meheani ogia mekirie dasi. Tunwa thahia. So my late cousin mukurino wakuria magenari. Radio yake ndia huraga dasi. Yake ni kigoco. Ona ndekira cece ni to ne kuhurwo dasi ahura mikwa. He is too conservative. Na mai gari. Ne mai tekeragia tondu matiari raithi. Maiga matiari raithi. Yes. Na besa ndiari nyonekira raithi. Siringiri. Eno ya ngari. Ya mugomba. Kwari omorito ginya mamionere ya besa. Yes. Mahiga we kugura was very occasional with the occasional booms. Yes. Otherwise ogekori owendu thuku magari. Mahiga matosi kwionerari. Noga o mareligatirwo. Ohatherwo. Wahotherwo ni thoguo ri. Omatwe renewable energy. Na njira ya kumanika kana kumatutaniriria muharate-ini gabathondekera muharate ugekira 12 kana 14 na rimwe ni wekiraga warithia karedio guo gatoga ugakiria mwaki nduri na gathimi ka mwaki nduri wathimana rurimi ajiro aba wathimana rurimi kuga ukangeju kona iyo redio ukamba kwaura meri ukaigwa mwaki ucio ngane wakira. Yes. Ahota kunjinira mutambo. Yes. Na technology ya kuhana solar ri. It was neither here nor there. Ndungithikiririe nyimbo inya ata nogonete university na tutiinagia mukwa. Yes. Mahiga makwandika ndungithiria mukwa matingithiurukia mota ni uigue mohoro kana turwimbo twiri kana uigue Saturday, it was called the Saturday night show ina ya gone John Karani no rimwe ni wathio kanyiro ni resources few ugakinya nginya kugia ng'aragu ya mahiga mau riu waboca ore mwe guthikura ihu muno ugathikiriria radio ino yagagia pio. Yes. Ginya mohate wakuru ukang'aria pio ona wamandika hatiri undu maroka riu undu ni ng'ombe utangikama bari matwikire ucuru. So it's not even a premier brand. Ni mara metagwa Lion head. Oh, twari turunde twatothokagira. Na taiga meho matothokagira tocini. Ekahuruka. Yes. Igathanga yothe. Yes. Riu ni wauma wathi handu haraihu we. To ni we gitoero ri. Ni wa miri mwena na kwanyu ri. We ndagiaga mahiga.
mahiga ni ai Nairobi andu ma Nairobi ni marogota mahiga kilo ta 10 maria Nairobi matiandikaga mahiga kwando tuoka oku Nairobi tukacukura cia mahiga karogota mahiga maria matete ugacoka riu amarogota muthenya wa kuinuka ri kwanja ukona mao ti mahihinye yes muthenya wa kuinuka ri ukamavet ugacona kiara ukahutia hathi negative ugacona waigua ri ena kororo ukariga kando waigua ri flat ukeheria ukamenya riu we ugikinya gicagi wina at least a month ya kumahorania na kumanika ukianduraga yes no ni mathira piu ugakora ni uguthie ngongo kwaje kwina program iria wendete ni uguthie ngongo ta 4 muthikerie ku nginya gutuke tukiria ku late date ya Jackie Manyaga yes wakiye nyimbo cia Tony Blackstone yes kana gathi guthikiriria riu henge yare hawone kanda yohetwo the reggae show eta te mundu ria wari okuo atheka karani Jeff Mwangemi every time I hear the sound vibration, oh yeah, they my friend. Jeff Mwangemi. This is a Jeff Mwangemi. Ndio ekwende. We kura yumono. Na ndio ri ringa ruwi. Na teia bureki. Mukabikiri, you burn the midnight oil. Ginyanere, you know some of us are from the struggle. Yes. Na nikiona atoete ngari rwimbo ta rwa kuguruka turihirie haria twa misire yes andu aria othe moha ngari rwimbo na makaigura icio muigue ni magire deficiency ya radio maria nini andu mararetwo na radio ikundu gwi thitima kai kimekiraga ngari ati rwimbo ni mahunire rwimbo ati ufa ucoke ugure Twitter de mandikagiririo haha uguo dashboard aba ati masiringi Kwaje ukikona mundu agurite macindi cia kuongerera rwimbo wona sida tia ana ni kuthire maigua radio kwa rita rimwe mweri haria agiririe ciringi yake akiuga gwirihiria miaka yote iliyoliwa na nzinge itarudi Wana mai tukete kwa jaja amuini ona tora murora ri aharuka gicicio gia thutha niguo igwe ufa no nessa no badua nobody can live with that Angela I know you like Andy check ya eva kenda na pote sema ndio kwaje mundu wikira V8 rwimbo angalia vyema kuri arareirwo radio mame yuwa mere mwetatu